ایروج ام امستردامینه پایتخت هولندای ام میوانه میخل لیزنبرگ بن میخل لیزنبرگ یه هولندی ده اصلی خود فیلسوفه لهر وها وک پسپوره کی زمانه کردی ادبیات کردی جواکا کردی او بیر و بیروریین کردی تناس کرن امل گلوی هم بحثوان بابت و جورین وجه کردی بکن و رول زمان کردی نوا جواکا کردی بکن و هر وها امل بویره لباجاروی لامستردام میگرد امستردام یک باجارن اروپی هری رومانتیکه جبر بدویا باجر و کانال و چم روبارن وی جرد بیجن باجار اوینه جبر قربالغیا توریستیک مروف دبیجه قی خلکی امستردامی بخون نینن لبلی 850,000 نفوسا باجر هه مدنوان ده یک دید که جخوره دبیجه کرده هولندایی میخل لیزنبرگ کردولوگه کی هولندیه ده سال 1964 ده لگرونینگنه چه بویه سال 1988 بشه زماناسیا کلاسیک خوندیه و بدوره لسر فلسفه و زمانی جی خوندنه که دویم کریه و لسر زمانی کردی خبتیه سال 1995 جی دکتوره خواه دواره زماناسیا گشتی ده بدست خستیه سال که لزانینگاه صلاح الدینه و سال که جی لزانینگاه سوران خبتیه پشتیوان دو تجربه کردستانه و لهولندا جی لزانینگاه الترخی و لزانینگاه نیمگنی خبتیه لیزنبرگ نوها لزانینگاه امستردامی پروفسور بشه فلسفه زانستیه و دواره فلسفه و اسلام و روجلاتناسیه ده درسانده ده. لیزنبرگ لسر دیروک و چاند و زمانه کردی حتی نوها گل گوتار و لیکولین چاپ کرنه و هر وها مموزینه احمد خانی جی ورگران دیه زمانه خویه فرمی و هن لیکولین سر پویتیکای احمد خانی و تیگیشتناوی کردانی جی چاپ کرنه. لیزنبرگ هنگی او خاصیکتیه نوا کردان و سروان خبتیه ایدی اوج خواه که کردکی هولندا ایدی دناس کرن و او بخوجی دی بیجه از بفرمی هولندی مه لیب قاچاقی کردم مجه پرسی که گلو اف کردی قاچاق بچه آوائی لزمانی کردی دنهره و مسوحبت اکسر جواکا کردی پیره کر او بکرمانجی و سورانی دزانه لیج بلی کردی و هولندی هر وها به انگلیزی، فرانسی، آلمانی، ترکی، یونانی، ایتالی، لاتینی و عربی دزانه و خود بره فری فارسی و چینی جی کریه. بریم بخل. تو پروفسور کی هولندی و تو چو فری کردی بو. خیر بود تو چو ما فری کردی بو؟ از برای تقریبا 25-26 سال از جاری یکم لترکیه و لسوریه بوم وکی خواندکار بوم و لویگا از خواندکار ارکیولوژی بوم من لسر کردان براستی تتش نزانی لیلوی وقت من چند کس نسکرنه چند جوان ولات پاریزین ترک بون چند جوان کرد بون و ولات پاریزین ترک دگوت کرد تنه چند هاین هنه کو نبیجن کو او ترکن و نه دو خاشم کو او ترکن و کرد لبی وقت دگوت ام کودن لی ام نکرم ببیجن یعنی تشکی قدغیه و لبی وقت من دخواست بزانم چوا کود اوقاز بندستن و بندستیا کودان چوا هاتی آوکرن و روش کودان چوا یا جبوی من دست به خوانن لسر زمان و دیروک و جیان کودان دست بکریه و جبویجی کردیجی فربوم. گاوا کت بالا خدای به کرد چوا هاتنه بندست کرن تا چه وینه چه رسم جه درخست کرد چوا هاتنه بندست کرن؟ او سال 88 بو یعنی وقتی انفال بو لباشوره و طبعا وقتی حلبچه و گاوا من وینه این حلبچه دیتنه من براستی تم شش ما من نکاری باور بکم چما او بندستیا جنوسیدال چما او هیا من خواست امید چه بکارم بکن چوا جان کود کار چتر ببین و راشو کردن چوا دکار چتر ببین و جبویجی بتایبتی چون کردستان باشوره و پاش راپارینا سال 91 لوقتی انتخابات سال 92 اجی لوربوم هنک وقت لورجی لزانینگه صلاح الدین دست دایا و گاوکو امکان هبو از وگریام ور. تو چوا فری کردی بو؟ نه زحمت. چوا وکی زمان جبو من نه زحمت جبکو کردی وکی هولندی زمان کی این اروپیه. المشكلة أف بوكو كتاب درسين زماني كردي تنابون
تاني كانت بتركي ولو بيختي تركيا من براستيج كردية من تشي تربو لمن كانت كتاب من دنديت هي جراميرا ريزمانا بدر خانو لسكو بفرنسي هاتي بو تشابكرن والوي بيختي برتوكا زردشت حاجة وجي هبو والوجي قالك درسن قالك باش هبون وهدي من دوم كوريا وتبانس تشوما باشورة بكورة الورجي بگفتگو من دوم کریه به خواننا کردی و هیمبونا کردی. يعني قافاكو مروف بخوازه مروف دكاره فير ببنه وسا طبعا وكي زمان زحمته وكي مثلا وكي زمان عربية كلاسيك قالك زحمته وقالك بمورفولوجيا قالك كومبلكسة الكردي نو هاي للكردستان ام ذكرنا ببينكو قالك كرد ج هیمبونا زمانی خوا و ج كساكرنا بزمانی خوا هنك دترسن تيجي وكي شرم دبينن بميخل ليزنبرغ مد صحبتا خدا پرس آنی سر فکر و رامانین احمد خانی. خانی یک جدستانا ممی آلان او مسنوی آنج رومانا منظوم آن هلبستانه آوا کربو و ناوی کربو مم و زین. لیزنبرگ دلکولینه که خدا لسر جنسیت و زاینداد ناوا مم و زینه دجی خبتیه. میخل جبو که دجواته که ده فیلوزوف پیدا ببین خوندن جرا لازمه دبستان و دزگاه جرا لازمن. گلو وقف یکی که خوندنا فیلوزوفی کریه تو دکاری بیبیجی که روزه که دنوا جواتا کردی دجی فیلوزوف دکارن درکن طبعا لهمو زمان فيلسوفي وفلسفة ممكنة وكانت كازنها بزماني كردي لسر فلسفة جيل نويسن لجبو فلسفة مودرن كيف نشوبيا أكاديميك جي لازمة وأف كيف نشوبينها براستي نقالكي بقوته جبوي هدي لچن زنینگه هن لکردستانی بشین فلسفه هاتنا آواکرن و وکرن و هدی افکار نجوبیه فلسفیه اکادمیکشی آواده به. لید نوا جواکا کردی ده جبر چافدریه که سیاسی تم لمجاران دنارن حول دیدن که ناوین که نوا دیروکا کردی یا دیروکا ادبیاتا کردی دنه بهتر به اتیکتان و بین خورد کرن لسر احمد خانی بناقشا کی گلول گورات احمد خانی فیلسوف آنا. احمد خانی نویسکار که گلکی مزنه جبو همو کردان مروف که گرینگ و باش و نافداره لوکی جانر پرتوکا که ادبیات یعنی وجهه و پرتوکا که اپوسه که مثنویه و لوی پرتوکا مموزینه گلک فلسفه جهايه گلک مفهوم فلسفي ترجانه بتابتيج نيوبلاتونيزم وج ارسطوطاليس وج تصوفشي لويكي برتوك انا براسي نكارن ببيجن كو برتوكا كي فيلسوف فلسفية جبركو اناليز و رخنة و ديسكوسيونا فلسفي تيدا براسي تنا لي طبعا مفهوم فلسفي تيدا قالكنا جبو خوان كارين إيرو جارن كتابك الزحمته جبركو قالك زمانك الدولمنت تيدا هيا وجبركو زمانك الفلسفيجي تيدا جي هيا لي هن مجارن كو دوي برتوكي دهنا وكا بابات ومجارن فلسفيجي تقبل كرن وكا جنسيات كتب خوجي لسر خبتي دما قلايا خوده تبحثا نبونا جنسيات ذكر تذكري مسألة يجمعها بشكل فكي مسألة الجنسيات هو جي تشتكي قالك مزن طبعا لما موزين اشك تشتكي قالكي قرينجا ولسر جنسيات جي جارنا دنويسة جبوما قرينجا جبركو نا وكي جغورا نورم وقانون ايرويا طبعا احمدي خاني همو وقت دنويسكو همو جغورا شريعت بو جغورا ادب وجغورا ادات بو ليلة عين وقت ان بكارم بينكو اشك لما موزينة واشك الاخبارية خانية ده نوكي إيرويا مثلا إشكي جبو خرط قالك جانا والتراديسيون اللي كيف نشوبيا كلاسيك لإيران لتركيا لإمبراطورية عثماني وصفوي
اف اشك قالك شي هبو وقالك هالبستين لسر وي اشك جي هبو ونهاي ايرو تشتكي تابويا تشتكي ويكي هوموسيكسواليتي تنا ليلو وقت او هوموسيكسواليتي تنا بو لاشكي جبو بخورت جبو كاتشك او فرق تنا بو اشكي تشتكي جبو خوشية ورندية قشتي بو واگر خورد با یا كاتشك با فرق تنا بو او تبي إيشك تشتكي تصوفية وتشتكي كلاسيكية جبوي جي عند كلام بينكو إبوسكي كلاسيكة ونا تشتكي مودرنة لگاوا کو زید و مم هفدو ناز دکن اشخک دناوان ده اوینک دناوان ده چه دبه بیی کو بزانن کو یادن کچه آنزلامه او چه دبه او قالك باكيش يعني باتشكي قالك ناف دار ميموزينه كو لوقت نوروز وكي تشتكي وكي كارنفاله مم وتجدين وكي جن جلي خدايا وزين وستي وكي مروف هاتنا باشوره باجيري وكي زلام بلي وكي زلام وكي مروف او دكفن اشكي لا او نزانن يعني افكينا وتشكي قالك باكيش كو مثلا زين وستي فيدغان مال او د بيجن تشكي ام فام نكن ما دو جن قالك خوش ديتنا وام كتنا اشكي وان او تشاوا ممكن وهي زبون بيرجن او دبيجه نممكن نجور قانونا نجور عقله يعني شيء نابع للعين وقت مم وترجدين وان دو خورتن قالك خوش ديتنا وجوانجي كتنا اشكي وجبوان اف خبر هجتنا تكسنا بيجه او نممكن كهون جو خورت هزكن والورجي ام دكارم بينكو اشك وسكسواليتي وجنسيه الوقت كلاسيك نوكي يوريا وجبويجي ابوسك كلاسيكا جبويجي تشكي جرينجا وجوي اناليز ورحنا ادبي ووجهي جوي برتوك كلاسيك يقالك تشتكي دولة من ده دقل فان هيلين فيزيونيريا احمد خاني هروها احمد خاني وك بافي نتو بروريا كردي جيتي ناس كرن اف هلاوي تذكريش مرة بيتشك شيرو بك بلي تم راسته يعني لديباتشي ايبوس اخوا اوجي نويسه تشما كورد نا سربستن تشما كورد بندستي عربي بندستي عرب وترك واجمن يعني بندستي فارسي جينا او ام بكرم بيجكو او نتوى برورية نتوى برورية مودرنة نتشتغل رومانتيكا او نلسر بفرنسي سوفرانتي بوبولار دنويسة يعني او نبيجكو خلق مثل داريا جالي بلي يعني سلط ودولة لدستين مير هيا وجوغورو بي لازمة ليلة أين وقت لسر زمان ولسر زمان يكون ديدن ويسا دفي زمان ما جي تشيك آزاد با ودفي زمان ما جي وكي زمان دن زمان زانستي ببا وجبوي من إبوس أخوة بزمان يكون ديدن ويسان ديا دوی روشا زمانی کردی ده که بروشا گلی کرد و تکل داره به تایبتی جی لبا کرو روژلاتی دناوا خلکه ده آستا خفتنا کردی کم ده به مجلی زنبرگ پرسی گلو جبو که اعتبارا کردی جنو و نوا جواتی ده برن ببه چی لازمه و چی دوی بکرن که کرد جنو و جی زمانی خو حز بکن بشتی احمد خانه به 300 سالان نفشکی دون درکت روزنامه کردستان روزی کرد و جین و حتی کرد و حتی هواری و ایدی کردانیه که بیرور بریا روشنبیران و هات آوا کرن مروف چه دکاره تکیلیا خانی و فکریوی بوی هیامان و گریب ده برای ریک مزن بو 200 سال تیدا هیا للست سال 19 لهمو امپراتوریا عثمانی او صوفی هاتنه او ژورنالیزم آواکریا وقالك استخواص بزماني خواب بنفيسه وبخوينه وشنت جانري نو وكي رومان وكي جورناليزم وكي روجنامه فيلان افابون او لكردستان جي تشكي نوبو او بالتايبتي لبجارين وكي اسطنبول وقاهره دسبيكريه وهنك باشيجي لبجارين وكي عماده
شن بجارين دون ل تشتكي نوبو أو نا لناف مدرسة كردستاني بو يعني رشن بيرا كلاسيكا كردي بتابتي لمدرسة هاتن خواندن مثلا هلبستن ملاي باتي وهلبستن أحمد خاني وهلبستن ملاي جزيري أو تشتكي مدرسة بو ونها للسدزلا نوزدهان أو هدي لناف بجاري مزون و بابا بيجم محلك لايك جداس بيدك نت تشتكي مدرسية حمزه مکسید چاپای کم یا احمد خانی ده یا مموزینی ده 1990 ده دبیجه ملت که دخوازل دوزاخ خودی درکوه دوی پیشیل بر همه زمان خوش خودی درکوه ایرو جملیت نرون که پشتی هاوار ادبیات کات آوا کرن و فکرک پیدا چو نویسکارین کرد هم سیاست هم ادبیات و پیشکتن در دورا وی زمانی چه سورانی چه کرمانی چه صداکل در دورا وی زمانی وك فكرك النتواتية فكرك النتوابوني فكرك الناسيوني هات أفكرن ملتك كرد مروف دكاريرور وك ملتك بحسبنا وك النتواياكي طبعا كانوا بكي ملت ببين اللي جبركو روشا سياسي هاتي باتشي كرن للطرف الدنجي أو روشا زماني جي هاي زمان جي هاتي باتشي كرن جبركو حتى 6 سالة 19 تكسبو وين نكركو مثلا لهجة سوراني أو قزم زنببة كمارا تركيا هاتيا أفكرن زماني كردي هاتيا كدغة كرن ولا أين وقت لملكية عراق أو جي ولاتك النوبو لوي وقت جي زماني كردي بلهجة سوراني هاتيا أفكرن يعني تشتكي شو ببيجم نت تشتكي لازم بو لوها هاتيا أفكرن وجبوي حتى إيرو سوراني قالك دولة من بو وكي زماني أدبي ووكي زماني وجهي وزماني ولهجة كرمانجي حتى إيرو بندست بويا ونا حتى نا إمكانك هبو جبو أفكرنا وكي زماني زانستي وزماني وجهي دبرجی جواتک زانیار و روشنبیران هیا که حول ده که اثبات بکه که کردی نکمی زمانندنه. جخباتن زمانی و وشانان بگره حتی بکم خباتن سر پیوین کردی زمان دنوا و جینه کده. گلو مروف دکاره ببیجه که مروف دکاره به کردی فلسفه بکه، مروف دکاره به کردی ماتماتیک بکه، مروف دکاره به کردی بچه زانینگاهان استعدام به پیکار بکه زکی خود تیر بکه. اف مهمن جبو او وجینا زمانی او رevitalization زمانی. لیزنبرگ بالامد وی وارد دکشین سر هند تایبتمندیین بکارانینا زمانان. دری میخلنوها ام زانینگاه تنه زانینگاه امستردامه. تول ورا خباتن کردولوژی دکی بشیک تول تده خبیتی چیه الورا؟ كرمنا رسمي فلسفية لكرمنا قاتشاخي كورلوجية مخبن بل قالك كورلوجين هولندي هنا مثلا ماتيخان برانسن مارخليك دولين وبري كاسن دنجي هبون لحتى إيرو باما باشا كردي وباشا كورلوجي تنبو ولقالك زانينجا هنا أوروبي جواهايا يعني جانا لنا في زماني فارسي زماني إيراني تدكاري درسين زماني كردي بقري لوكي باشا سر بخوا لقالك مجي هنا تاني لإكستر هاي لباريس هاي لألمانيا يك دود جي هنا ولروسيا جي لكيمن او دوراك جبرك جبري و امزان جمارتي فان برون استنوفر و خباتي تبع او دوراك الفان دران خباتين كردولوجي دهات كرد سر زمان جواك ادبيات و كلتور و شارستانيا كردي خباتين لقالك ولاتين اوروبيين دين حتى روسيا يجي خباتين كردولوجي جبري و هنا لي او دوراك الدرفه خباتين كردولوجي دهات كرن لتركي كردي قد خبو جبو تشي لازم بوك الا كردي بهاتايا قد خكرن طبعا براسينا لازم بو ليش غورا فكرة كماليستو فكرة نتوى بابوريا ترك غرق بو كو همو كل ناف كو مرة تركيا بجي كو اوجي ترك با ووكي زمان ووكي روشنبير ترك كي مودرن با جبوي كماليست او شارع جبو مودرن كرنا تركيا دست بكريا جبو وانجي همو مدرسة همو
بنای صوفی هاتن گرتن و تبان زمانی کودی هاتی قدغه کرن. ناسیونالیزم کردی جی نتوپروری کردی جی وک ریاکسیون جخوا لهمبر ویدر کت. ایروج مروف دکاره ببیجه که زمان کردی سیاسیه يعني رولك وين سياسي هي طبعا يا مهم تشتي لسر زمان جي تشتي سياسية يعني نها دكرم بينو كهمو كورت تخواز بزماني خوا يك زمان بكا زماني كي ستاندارد كرن بكا لتكاس نزان كي جان لحتش دفي جبو افاكرنا ستاندارد چه ببا اگر سوراني با كرمانجي با بتيبن لاتيني يان عربي با و طبعا ایرو گلک زحمتش بکو گلک کرد بزمان و لحچه خوا کساکریه و دزان بخوین بنویسن لی او ایدئولوژیا یک ولات یک دولت یک زمان او هیچ گلکی قوته لی ایرا لأوروبا و لدنیا دنجی و هاتنه گلک ولات هنه کو مثلا لإسويتشرا سه چار زمان رسمی هنه الهندستاني 3 زماني رسمي هنا لا أفريقيا يبشور 19 زماني رسمي هنا أو بر زماني نها قالك تشتكي مزنتر بويا أو فكرة نتوى باوري نتوى بارس كو يك دولة دبي يك زمانجي هبا هدي زايف تربا جبوك زماني كردي بشتي أوقس أسيميلاسيون أو سياسة چارپيش دولتين سروي جبوك زماني كردي سبروجه كش خورا أضابك وجمرني خلاص ببا چه را لازمه دوی چه بکرین؟ او فکر او هفیا زمانی یکرتی گلک قوته لجگورا من وکی زمان ناسک از دبینو کو گلک لحچین دن هنه و بابا بیجم انفراسترکتورا یک بونا زمانی نها گلک ضعیفه جبوی مثلا اکادمیا زمانك و بقوته يبو authority هبه ونها تني لبشورجي هاي لكل سنة بشورجي نها سياسة زماني تني ايديولوژيا زماني يك بونا ويك كرتيا زماني هبه لقاوك يكي هولندي بكردي دي بيفا تاج خلقي الرياكسيونين چاوا ورگرتن؟ جانا كاز نخواز باور بكن كو از نكودم اگر از ببيجم از هولندي ما اللي بابيتا كردبو مقودنا دياتك كردبو مقودنا تشاوا ممكن انت هولندية بكردي جي دزاني يعني او فكرة كو كسك دن دخواز بكردي هين ببا لبورتن عجبه كو ويكي مقود او بنتستيا زماني قالك مزن هبو قالك دريج هبو جبوي لباشوري باكوري كورت نكارن بوابكم كسك دن جي دخواز زماني وان بزانه مخابن وهايا لی ام گاوا که تلویزیون ده بحثات بکن ام دکارم ببیجین که میخائیل لیزنبرگ کرده بخیر بن از دخوازم ببیجم که از بکی هنده کوسمولیچی مل او جهابی که بورژوایا لی بفرمی تو هولندی نوا اصلی خواه هولندی ما طبعا لی باویت نکرد بود از بابایدکم کنه ام میخائیل لیزنبرگ لامستردام دهلن و دبن بارانه که باکوری اروپایی ده جهولندای دکن ری. ایدی ام دزانن که نونره که مجل اروپایی هیه لهولندای و بقاچاقی کرده.